normal kan yam kana diala content barwani lingua sama kan Nuer online TV channel anda manduni shankosnyak bana jome bana nyakel bana roacha kakwi Dr. Riek Machar kanin dialten content che nin thijiɛɛn gwade chaje yenten akir mayardi kanyira danen nyer kaje dang re wicha kaso Sudan ngai konne rundial chicken gorno de ka Dr. Riek Machar de kana nen lakana gorno Dr. Riek Machar de kana nakye de Dr. Riek Machar de liu de kan kula lolet ka dob dana gor kaneja gui kanen go Dr. Riek Machar jui kaka bana jome bana je linkel gorno jin abjenyo kana se ko kien mi jiram jaditi gor jeno gender subscribe Nuer online TV channel ko mite galer mi brayda shamala shibagaji gwasa dan en pailare cha bana jome ban je cho linkel ka dob anda en cha gor ga jeno biajeling Dr. Riek Machar yan ka je ka shanka jandang ro bakal ka pay diok en walle shanka bakal ka pay baro ron kina dangro jan dangre wi diich Dr. Riek Machar an wale da joje no take nin to shop ko kor widero no nin to kor widero rei thijiɛɛn kia ka awasaret no lo take more than 100 days ngai kono more than 100 days pass and Dr. Riek Machar is still under awasares no Dr. Machar en walle no cirka man chala ye take nin te corridor re thijiɛɛn sha jode chajaling jode telaram linga kwal cha yentin kan shek de kel sha jode chajaling nika me kwa je yen me ko kir me yadi de yen en Dr. Machar kan point a kana menen shanga sur da ba teleja teram shi menen ture Rwanda alkola kon kaling ka G Africa Union G GAD la Intergovernmental Authority in Development ka international community observers tin kona lawe no kanete kon la kon pal point kana male kana tati ka je kanete kona linka kaka ko link kon kaka bikan ko la do dan ent Dr. Riek Machar ka ja jang kani mishik ke Dr. Riek Machar sikane yen kane jan tok political role kaja kane no micha Dr. Riek Machar chaja yen ba Dr. Riek Machar ba je lok chaja bulo gornore ke je South Sudan no ken jitta Dr. Riek Machar dial katin tias ken Nuer ke tias ken dial no Nuer tiat ken Nuer en go chwa Dr. Riek Machar chwa je gur Dr. Riek Machar tele luang tele mugwam balet keye ala cha political career gaje cha je woiten jen manen yana magang ka je re thijiɛɛn ko jen chatelwang ki chatelot no yen gor ne kiir mayadit no tias kane to ngwan kane to kontila jang kan Nuer kenten kontin nyer ka Dr. Riek Machar tin gujen o Dr. Riek Machar pene ka go de kan ngwan tin go loiden ka de kan ka jek no Kiir mayadi de je kulo gorde ramishi more than 30,000 people kan Nuer shakanagre wi ka juba ke 2013 alone china be ka kuje do diana me tin jeg diale Kiir kalat ngai kone okay ti chalat kan dial che ti bej baje long shakalat Kiir mayadi de re de she loar tele palika no tele mugwa mlede mdong de naw niam kaje ala roch re de point Kiir mayadi ano tinyurten nakana natin kwa targenen wari so kujamo ala because President Salva Kiir fear facing him in a free and fair election go region de Dr. Machar de remain thijiɛɛn dualɛ ka Dr. Machar ngai jeno Dr. Machar take ne tungwan to gor ka je million of South Sudanese people especially those who want peace justice and change gorke Dr. Riek Machar dal Kiir mayadi dano ka mishit kana money okay President Kiir want to control the 2026 election by keeping his strongest opponent silent jen rob dan le jeje jen yena Dr. Riek Machar ko bi Dr. Riek Machar betelwang kano jen bateke power midit ko ba nong neje so jen menen yena tame
che gor no de dak rim cha de ro de yale ka do dan der campaign der lat ke je der ro de prepare ka do dan en de dong der ne ka de ga ko ba ja kwen ka chang da na wo kwin kwar we ben but busy ko le tias ne nuare ko ka yo banya dak rim cha pin chwa je gu dak rim cha tel mbal ka ya and all that no ka ngai ka jen go kir mayardi januari ya che ka tuk muku dualɛ nuari wala ngum to ka nuari kono shunga kir mayardi kwa kuch no ngum le rode no randun milan nuar mila kurter ka kwidun run no jana bale yen ka kwidun yo mi chaje yen ba yo nak na ke me jidoru kun ka jog yen o shwaje gure rek machara me jak no ka run mi chaje lu run bran bo lu jog nyok gure dak machar gwadan chagu jeno donga shi power che tel balo lun after that bine dial nyok wo kora but now che kirche solution che jajak ko mi che dak machar yen during the election again but take power mi di done ko di teram bi dak machar ville vote teram bil kwan ka dak machar no ko sha entame tulgan dak machar ko tele campaign mi lede tele roj mo raja jeno gore nothing mi lede okay but gor jeno barodo yale kan kir mayardi ko be power kelio beja kan che gor no teram bi challenge re kwar madana teten but we can say that this is not leadership, this is fear, this is not democracy, this is dictatorship. Okay, ko ramimo mishi opponent de sheje gor no bejelun. Okay, ramimo ma chengo gor shamal sheje gor. If Salva Kiir truly believe in democracy, he must release Riek Machar immediately and allow all political parties to campaign freely. Let the people choose their leader through the ballot, not the bullet. So gentlemen, mugore jeno ba ngajeno jena ramugwa ki ram no go South Sudan beteka mal. Riek Machar alunya. La party ndi alki bondi are wika South Sudan aka jaga ko bika campaign bikana lat campaign o jin bu wichar bina biko gone de konde jinok bika lat do badan de jinok je ngum bilet ka kamo lan kai ke lan tok bi lat ke brod kulu jegne de baji gor no so campaign mo de jalat but right now teram let campaign including bon de yalen konte de wika South Sudan ko kan dial chaga gagrar tik chaje gek kir teram we mi jini we baji yen ajini le lungu baji dwech so dwech kir mayardi na chenta mishe dak machar chaje yen nobody is talking. All the voices are silent. Tell me right ka kwi civilian tin corner church. Tell me lar laptop there so everybody take a fear dwalke ke kir. Ko kir cheti dial sheka control right corner. South Sudan did not fight for independence so that one man could rule forever. Sha independent cha jige ko ramkel bi churuja mani chankel. All the people, they fought for the freedom, equality and dignity for all tribes, all people and all leaders. You cannot arrest the future by locking up one man. You cannot block the truth with silence. The voice of the people is louder than gun. If there's no space for Dr. Riek Machar in this election, there's no space for democracy in South Sudan. So Makanda Riek Machar kana kono intele mishali mal. Anyogba eno bi ramkel bije yen ramukula fai ko chenya bere wika South Sudan chi gor jeno bi banaje so nyu the jeno jiram mi fail ka leadership so a style of leadership dan te gaji a dictator ke ramgorano be bom ke leo be tekaja bi power be just centralized authority ke leo ke bom ke leo baladundu. But right now we can say enough is enough. Let the people vote, let the people decide. Riek Machar alonya ka South Sudanese ka kwanyram dan no kana jeno ngudwala je mako de Dr. Riek Machar der brar minge de jeno warami mo mi no ka miteke ne to gure andere je kamrar de election der jala da gwa chike me dan chikana toko ba election ba jala ke 2014 edan 2024 edan bukan kula da kwa je extend nan je 2026 de nontem mi 2026 jala tiaga lele yene open ende do metedi do mo so nyu jeno dwale en kirma yadi an wala murai kone Dr. Riek Machar te jen take
jo te ka nin te shop ko koru de rew re thijiɛɛn tama kenin de to kenin content che nin ka aw sares gwa mi cha jo de cha je linkedin cha pol point de cha nen ke tel tur de menen ka so ka le ko je ne diala no de da khama cha de jelun manage gat jafka union international community kan dial ne dial ti wakatin letken ko ba da khama cha ba jelun ajen jo dana go re de nyaka ye kel and wait in 2 days today kata dan te da khama cha te re thijiɛɛn ka je han ban nyo jik ka jawro dien biatemal